Dobar stil se gradi od malih nogu, a važnost prvih koraka u pravim cipelicama nitko ne razumije bolje od naše Marijane. Sve je započelo prije jedno 3-4 godine kada sam nepripremljena išla u branje maslina i poslije tog branja maslina tako su me utegla leđa da nisam se uspjela dizati iz kreveta sljedećih jedno tjedan dana, ako ne i više. I sve je bilo u redu, 2-3 dana, odmor, ali onda je dosadilo. I sjetila sam se nekakve vune koju sam ostavila, pitaj Boga otkada, negdje u nekom kantunu izvadila i tako je sve krenilo. Moj posao je vezan za rad sa strankama, tako da mi treba odmora, treba mi da ništa ne govorim, treba mi da nikoga ne gledam. Jednostavno sjednem, uzmem svoju kukicu, uzmem moj konac i počnem raditi. I to me smiruje do bola. Bolje, zato ih i zovem da su oni moji apaurini. Koristim svaku prigodu, pletem na različitim mjestima, dok čekam u doktora u ambulanti, dok sam kod frizera, na plaži, malo čudno me gledaju. Puno mi ideja pada na pamet, ali za sada ostajem na papučama jer ipak sam ja žensko, a žene vole cipele, a učimo da male dame postaju dame od malena. I to bi bilo to. Lagano kako sam izbacivala različite modele, da li je bila nekakva utakmica, da li je bila nekakva prigoda ili sam ja došla u moj lipi, dragi Šibenik, pukla je ideja o tim funcuticama. I opet je bilo mare, pleti, pare, peti, are, dok nisu ispale one takve kakve jesu. Izazvale su bum, jer su upotrebni suvenir. Te papučice, koliko god izgledale male, one su nosive. I onda su počeli, pogotovo naši Šibenčani, tražiti ih i nositi ih svugdje po svijetu. Recimo prije, 2 godine, 3, kad je bila ona velika poplava u Vodicama, moj stan je normalno poplivao. Ne znam šta ću prvo zgrabiti, šta ću prvo digniti. Prvo je bilo zgrabi Mare, one plastične kutije sa vunom, koncem i to nikad se ne zna. Mislim da je za svakoga važno da nađe svoj hobi, da nađe nešto što mu paše raditi, koliko god mu izgledalo bez veze i beznačajno. Meni je to sada rutina. Tek kad vidim reakcije kod drugih, vidim da je možda ipak to nešto posebno. Dakle, upustite se ljudi u bilo šta, u daščice, u brukve ili čavle, u svemu leži inspiracija. Iskoristite jer nikad se ne zna. Donosi ugodu, donosi lipotu, lipi osjećaj kada izazoveš pozitivnu reakciju i zadovoljstvo kad nekome to poklaniš. Od ovoga se ne može živjeti, ali da bi volila jednog dana otvoriti jedan mali dućanić negdje na skalama u centru grada, gdje bi ja stavila izvan onu crvenu drvenu stolicu na ljuljanje i lagano ovako i čekala prijatelje i pozdravljala ih i eventualno nešto prodala. Nek vam moda bude jedan od saveznika u kreiranju vlastite priče. I uvijek hrabro koračajte kroz život u svim tim posebnim cipelicama koje nam naprosto pomažu da se izrazimo na najbolji način.